Kakav spektakl! The queen and set the pawn and start transform like the Decepticon. Anytime delegates have a discrepant, we'll have your attention with some long weapons. Like the son of Polly, a tradition, no illusion. Some don't share and then I start to make a move before they make a move on you. Making moves and still move and go through. Moving things where you're not supposed to move. Made of oil. Nemojte šetati po stazi, molim vas. U planu rasporedu za Šišović trebalo ići. Još jedan Slovenac na stazi, samo što nije. Kristijan Brecek. Evo ga, Kristijan! Izgubio je bajk. Nemojte šetat po stazi, molim vas, prosim lijepo, no? Otišao će po stazi. Priča se li novina, skidani pijana, kod doma je rivaže, da će meći ti bar, hoti orko do mene, znam i moju starća, do poli branića. Idemo na 4 najbolja u kvalifikacijama. U neizvjesnosti, evo ga, lepi po stazi, Lagana Glazba. I sada će Anita dramatično i spektakularno privesti. Samo Juri ko pleš. I evo ga, viču prvi specijalci na vidjeti na Dalekotrom. I evo, tako smo došli do našeg posljednjeg natjecatelja, za sve one
nas vozio da vjerujem da neće biti nikakvih većih problema. I dok se on sada šali ispušta dalje. Smo napisali DJ Benković i ja u kući. Možete